tugeze ubu nyine nuko uwo bita Kongoro na Masunzu ngo urabizi ko Kongoro na Masunzu bari Somambiki ariko ubu twatuvugana nubwo umwe haribwa ni na Kunguni cyangwa se na Mende mu gihundi nawe akiri ku mugati wo bukeya ariko ngo ejo bundi ngo yagerageje sinzi ukuntu ngo yinginze umujera ngo aramwingiye ati ndi womba magarira Kongoro ko ari bamukuye muri Ethiopia ngo mvuko avuga nono ngo hamagare Kongoro aravuga ngo ubambwe abasenga rero musengere Masunzu ari mukaga gakomeye cyane yego ariko ndiba musengere ngo avemo bamusengere ngo ibiheri bikomeze bimurye cyane yego yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande zisikwari zine abari muri Amerika Canada Australia mu Bwongereza abari muri Pays-Bas Scandinave abari muri Asia Europe abari muri East African Community mu Rwanda mu Burundi Tanzania muri Kenya muri Kongo mugongo mugari waduheze iwabo w'inumazi guguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge n'itaye gahizwa ndi kumwe na Joshua Entertainment umuhanga bigatinda inshuti mudatenguha twagendanye ndi twasigana turi babandi baganira ndi batane mu ndagano Joshua n'umugabo ndamwemera hanyuma ndi kumwe na mugenzi wanje Mibunda TV1 umuntu w'umugabo cyane yego wajuje nawe urino akuna kurude nyuma turagiye sezera abantu kwanza nshuti bavandimwe mu sezera abantu turagiye tutamera nkagatabaza zinga dutare uriyo reke nkubwire jawe ibigambaye mvuga reka nje kubwire Bwana Rugenza turi abanyamakuru siko gihe kimwe Imana zituganiriza ako ntitwa tuganira n'abazimu batubwira kubesha nshuti bavandimwe badukurikiye kuri Mibunda TV1 abadukurikiye kuri Joshua Entertainment abadukurikiye kuri Rugenza TV abaza kudukurikira kuri Muhumure Official TV no kuvuga ngo ico dushaka kuvuga ni ikihe Bwana Rugenza twitegure gutaha kwitegura gutaha kuko twahunze dutunguwe ntitwongera gutaha dutunguwe ico nje mpangira ngo mvuge ni iki nitwe za nkomanga nitwe two kuja tubanze tuje kureba ngo si igihugu kimeze gute tugitandura tugaruka tubazanira makuru tubanze tuje kugitata tugende tubabwire ngo inchi tukirebe tukizunguruke tugipekuwe turebe kuko ni byinshi tugomba kuzotaha twaramenye apana gutaha ngo tuzongere duhunke ariko kandi kubera iyo mpamvu turashaka kugenda ngo tubanze tuje noneho ntitukaza dukora ibiganiro hano tuza tubikorera kuri Murongwe tubabwire ngo aha duhagaze turi kuri Murongwe cyangwa duhagaze turi kuri Goma cyangwa duhagaze turi hariya Bukavu tugenda tuje gutega guverineri Mukiza zabinesha ubwazo baje kwinjira muri ofisi ni mwibaze kuvuga ngo guverineri wa Sud Kivu aha we ofisi ari mu Minembwe ariko Imana ni igihumbi bamugize burugumestre isira haguruka babitakwira barasara utugara duhinduka basazi ngo igihugu ngo bakigurishije ibaze komine yari mu Minembwe yego bakavuga ngo bagiye kuba u Rwanda noneho aje gukorera rabote ni Rwanda hoteli Buye uriya nkubwire Bwana Rugenza umwana wangwa akenshi ni uzukura ntagira n'ubwo yokamunda agira apeti tazaminyo yego abantu ni bakora subscribe kuri Mibunda TV1 please Mibunda TV1 subscribe turasikeneye vuga niriya channel yindi waruvuze Muhumure Official turabasaba tafadhali iyi ni channel yo bita Muhumure Fabrice Official ni muhanyarukire Muhumure Fabrice Official aba Joshua TV1 aba Rugenza aba Mibunda TV1 turasaba ngo tumuvubira imvura ya subscribe imvura y'umuhindo imvura ya subscribe imvura y'umugisha abona umugisha iyi channel yari yarahuye na Kazengerera follow be nukuba ngo tukuyego umuka mubi waruri kugira ngo izamuke iki kiganiro kigaze 2020 kuri yo cyuzuze ibyari bikenewe kugira ngo nawe atangire gusarura tuganira tw'iminota 2 n'umunota umwe dutsindwe twebwe turi za nkomanga journaliste ditala ngayo nguko uko byifashe Bwana munyamakuru reka twinjire mu makuru nyamukuru uyu munsi wa none turavuga ibyi wacimure ariko mbere uko uyu munsi natekereje ngo turavuga amakuru ariko turakora ikiganiro cyo gushimira
abadukurikira hirya no hino abadufashije mu kugira ngo kuri none tuba tugiye duhumeka. Turashimira FCM 23, yego turashimira Madubu y'Umurenge, turashimira igihugu cy'u Rwanda cyadufashije muri diplomasi, haba ari mu kutuvuganira, haba ari muri Union Européenne, haba ari hari Doha muri Qatar, haba ari muri Amerika aho bita Washington DC. Baratuvugiye uhereye kuri His Excellence Paul Kagame, coup de chapeau, mu byubero byawe coup de chapeau. Habari kuwo bita Olivier Nduhungirehe, Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, nawe tugwaye kudesha ariko utibagiwe na Scovia. Tukwe ba Scovia abanyamakuru bose utibagiwe gasuku rebe gasuku le perroquet le petelemo gasuku turamushimiye nawe urebe ngagasuku nawe yaratuvugani umuntu wese wavugani ubwo kuvuga abanyamurenge twari mukaga gakomeye turamushimiye twagombaga kugirwa imbabazi wari wese ko turamanuka bari abanyamakuru bose tuzobanyura uwo vuga bo usize analyste Mashare suko bari abose ku Gasaro TV ni baragasaro ni abari bayita ngo ni mama rwa Gasaro hariya hose tuzohakora icyo bitanuza tuzobashimira tuzokora iyo bita ngo ni voyage destinée tuzogenda cyangwa tuzokore voyage y'uwo bita Mahome ngo ni pèlerinage vers la Mecque, pèlerinage vers Rwanda, vers Anuvira, vers Bukavu, n'importe où on va piétiner n'importe où. Tu bizoba kirumbi na Josh wari kuri kamera ni wazi yerekanira live tubaye tubabwiye ivyo mutigeze mubona mwibazaga ngo se Joshua ni gute mwari mutegereje ni Uvira Josh ndabeshisha uko niko kuri vuba turaba dusesekeye hariya Uvira gaho tuzadukorera ibiganiro buri munsi mu byitege mu gitondo saa 6 ni mugoroba nikire tuzabaha ibiganiro yego urakoze cyane icyo waruvuze ngo uvuga bano bantu ukatse dusobanura abantu bumve daboro apana kumva dutambuka yego Scovia ari mu banyamakuru bazaga bahamagara abantu biwacu akabaza uko baramutse nuko bwije nuko bameze yego hari abantu baza batekereza ngo none Scovia yagaza bikora ngo ari ugushaka ama views hari inkuru mu Rwanda ibihumbi yokora zikabona views ariko wa mutima w'urukundo nishaka buriya baza bavuga ngo ijoro ntiza ari bara wariraye nko warigenze nuko uvuga ngo u Rwanda ibihe bya genocide no kwangazwa kw'abatutsi no kwicwa kumusubirizo bakiyemo iyo babonye isura isa nabyo bazavuga ngo mupfundi ngo aza kwibutsa wawe bahita bibuka ibihe bari barimo bikabatera kuvuga. Olivier Nduhungirehe ni umuhanga ukomeye akagira ubuhanga akamenya gusobanura ariko akagira n'umutima w'ubumuntu cyane. Iyo yavugaga igihe cyose ari muri diplomasi, iyo yajaga muri Union Européenne, iyo yajaga muri Etats-Unis, yarababwiraga ngo ibi byose tuvuga imurenga abantu ko barapfa ko baricwa na leta yabo. Igitangaje kiza iyo kigezeho nzanumva ko umutima kundya aho abanyamurenge bicaye muri Amerika bicaye mu Buholande bicaye hehe turabazi Butugara barimo ba Delphin Ntanyoma barimo abandi bahagurukaga bakavuga ngo se ngo ninde ngo wamandate ngo Nduhungirehe ngo kumugira ngo parlementaire w'abanyamurenge kandi uwo waza uvuga Delphin Ntanyoma ise rubogora cyo tuvugaga ibintu tubisubiririka yahunze mu kidasi ngo agere mu Minembwe baramuhiga ngo nitwirwaneho azi Rwanda ni impunzi ariko umungu akamavuga ngo se ngo nimba Nduhungirehe havuze ngo rubogora nabone igihugu atahe ngo kuri Ntanyoma ngo akoze icaha yeme akagara buriya Kagara naje gusanga Kagara bafite trouble mental ubundi Tawimbi avukana na Revera Rusingizwa Tawimbi no kwa mubatara yego baravukana Rusingizwa Tawimbi akabasha kavuga ngo mu Minembwe ngo ko barica abanyarwanda ngo ntabanyamurenge ese ni gute ubunyamurenge ubukongomani Tawimbi azagira ariko Rusingizwa kabubura nubuhe ubunyarwanda Rusingizwa agira Tawimbi we ntabugire nubuhe wumve
utegere twitonde none tuvugega abantu bumve neza. Yego. Aho umuntu iwabo se na nyina akamuvuga ngo bariya ngo ko baraje kuhagira u Rwanda. Ese u Rwanda ruzarubiyo habaye mu Minembwe ariko yari Bukavu na usarire bafashije ubundi Bukavu tibigeze avuga ngo Bukavu babonexe ku Rwanda. Utegere ko bitakwira avuga ngo uvira abayanexe ku Rwanda. Kandi bero kugera mu Minembwe uvuye Rwanda uzugere buvira ariko umunsi batanga komine mu Minembwe bitakwira aravuze ngo bayanexe mu Rwanda akagara karemera. Reka tubwira Akagara turacyari muri reconciliation. Yemwe mwa bantu mwe yemwe ndabizi ko mufite amatwi imbangarara. Ayo matwi tuzoyashira mishi kugeza yumvise. Mutasikia tu. Mutatujua tu. Mutatujua tu. Pole pole mutatujua tu. Pole pole mutatujua tu. Pole pole mutatujua tu. Pole pole. Mugomba kutumenya muzotumenya gahoro gahoro. Uzi nkuru waruzi ejo bundi ngo enoke rubera ngabaheruka hano ijya nama y'Akagara yakoresheje ngo yarababwiye ngo icyo mbabwiye n'ukuri ntabwo AFC izofata mu ntizotabara abanyaminembwe ntabwo izofata Buvira none ntararenga habe n'ibirato ntibirasubira gusiga isiraje ubu nyine niho bari yemwe ngo abantu uku niba n'umutima nama warapfuye n'umutima w'umuntu warapfuye reka tubashiremo akaririmbo babanze bahwere muniganta matombe kimanuka tombe masunzu tombe turakwemera cyane ukwanga kuzo kwikoreza umwana turangiza kuracana kwa simba shangwe kwa madubu vive asiese vive meskarebe vive zasarambwe vive amadubu Chilombo tombe Baratuza tombe Itakwira tombe Nyamusaraba tombe Furaha kwa simba Shangwe kwa madubu Furaha kwa simba Shangwe kwa madubu Vive asiese Vive meskerebe Vive zasarambwe Vive amadubu Long life amadubu nage rekera gutumuntu yo kwerekwa kandi akerekwa ngayo nguko siyo officer Shandedi ariko tutibagirwa gushimirana Musinga abo bagabo bose abagwanashaka bose babanyamurenge muri ya Musinga abarwanashaka bose babanyamurenge turabaramukije Musinga umugereranya na Ibrahim ngo Imana aramubwiye ngo haguruka uve mu gihugu cyanyu uve mu bwoko bwanyu uve mu nzu yanyu ngo ugenda aho nzokwereka kuruvuga ureke quelque soit les circonstances quelque soit abakuvuga quelque soit famille yawe za kukubwira mu matwi nta bintu by'amasirikare arababwira ngo kurikiye ukuri kurikiye n'abaturage mfite n'ikimana yavuze reka tubabwire twavugiye ubwoko bwana munyamakuru twarakoze urabizi Joshua urabizi twese nta utabizi abantu bazaga batubwira baje kutubwira ngo na views twadushaka twari dufite bari bayobewe sagaze izimipuri n'imipurizo n'amapuri soperipa ba peripe ibyo byose twarabirebaga tukabona atari ibyacu twebwe tukavuga ngo no abanyamurenge hano baraziriki aya madrone ari hejuru y'ubwoko bw'abanyamurenge buriya media ni kintu ubundi hari ikintu kiza gihagurutsa umuntu habaho papasi ihagurutsa umuntu akavuga ngo se objectif yawe ugiye kuvuga iki yego objectif yacu kwari ukugira ngo umunsi umwe abanyamurenge tibagahigwe ukware yego ubu nyine umunyamurenge uri Buvire nta kiya yavuga ngo se ngo ubone ndo wakomanga tuzashize usarire aho umunyamurenge uri mu Minembwe nubwo drone sikiba ari hejuru na za Saskoye bizahagarara
yego bizahagarara iminsi mikeya bizohagarara ngayo nguko umwanzi wese wari ruguru wese ubu yari yarabamurajije hariya n'ubundi aho bita kwijimbo ndavuga muri groupe ya Bijombo ubu twatuvugana hariya kwa Gasumani ubu ngubu yagize icyo bita disparition la nature ngo yaburiye ahari ariko amakuru tubashe kumenya nuko babashe bayoboye inzira baca kuri Karunga bararenga ubu ngubu bose ko bararenga iriya zacakira baheza ku Gatongo bazimanuka inzira ya Mihanga bika mu Bibogobogo mapepo kwenda mapepo toka mapepo shindo ayo niyo makuru tubashe kumenya bagenda berekeza Ibuvira bagenda berekeza Baraka ariko kandi tunababwira ko Uvira Tombe bidasubirwaho ngayo nguko uko niko byifashe andi makuru turagenda tuyabagezaho 5 nuko n'indege nayo yari hariya n'ubundi mu Mikenke nayo yaje gusenya kubwa amahirwe hariya ku mantene yafashe ubusa yaje kurasara ku mantene ariko ubu nyine yaje babizi yego none ubu nyine haje dufite ubu nyine ngo abasenzi basigaye bere ku indege yahaguruka bakamavuga ngo yirahagurutse bakamenya ubundi wacu twagendaga ku masezerano y'Imana bakamenya ngo tugeze kuri etape yego tukamenya ngo tugeze indege yaje ngo ishike ikubita imisozi nubwo nyine hari byo buriya tuza tuvuga ngo ntabyo yangirije ariko moralema iba yangirije ibintu byinshi amakuru atugeze ubu nyine nuko uwo bita Kongoro na Masunzu ngo urabizi ko Kongoro na Masunzu bari Somambiki ariko ubu twatuvugana nubwo umwe haribwa ni na Kunguni cyangwa se na Mende mu gihundi nawe akiri ku mugati wo bukeya ariko ngo ejo bundi ngo yagerageje sinzi ukuntu ngo yinginze umujera ngo aramwingiye ati ndi womba magarira Kongoro ko ari bamukuye muri Ethiopia ngo mvu ko avuga nono ngo hamagare Kongoro aravuga ngo ubambwe abasenga rero musengere Masunzu ari mukaga gakomeye cyane yego ariko ntibamusengere ngo avemo bamusengere ngo ibiheri bikomeze bimurye cyane yego abaporo neza iyo baje kurerega bazavuga Imana ikora ubushake bwayo ubuhe bushake bwo kwica abantu yego icyo nangiza kubwire amakuru tumenye ubunyine nuko Kinshasa mu ndiri ya Kagara hasa no muri Edmonton habaye Tombe ngo urubuga rwa Kinshasa rwa Kagara ngo rwagaze hoya ngo no rwagize ingorane zibiri bamaze gucika mwaka gatatu hari igice kimwe cy'abateranye hakaba ikindi gice kimwe bakamanzi na bayenokere ngabo na bajansiko bafashe position ya Masunzu hakaba ikindi bagize ngo ni cha Kongoro na Lesigisaro n'abandi bari kumwe nabo baravuga ngo nabo ni position izohakikisha ko Masunzu ave mu mwuka yego Imana iyo Israeli itanze Ubuvira Masunzu afunze akingiranye vuga ngo gukwingirana jewe okay ndabyishimiye ko afunzwe pe je ndishimye n'abatabizi babimenye ko je nishimye ko afunzwe simbabajwe ko Masunzu afunze bitewe n'ivyo yakoreye ubwoko bw'abanyamurenge ariko ikintu ngewe hamwe ndi mukongera nkigarura hamate uku iyo basi ntakundi bo murekura basi ngo kuko handi ari mu dutobore nka tumwe twinduza twabarozi ntakundi bo mwereka ngo bamwereke nka Uvira ngo arebe Lio de Sarambwe n'amadu y'Umurenge ukunda hazenguruka Uvira ariko Masunzu watwiciye makanika Sikura makanika wenyine makanika reka nuko muzamutangira kuri makanika abo yamaze barangana gute Masunzu watwiciye ngumbwinga Masunzu watwiciye banuza ba ariko utegeri ariko Imana bagikwerire Masunzu bishaka giki amuhamagaye ngo navi kaziba ngo aramukeneye araza yaje kugarara inyangezi akamutegambo zibizindi twara turangije ibiriyo akamutegambo sikamwica kandi yewe aho yagiraga ubugome uwo yamaraga kwicagaza asa na wa mugana wanyemere bazavuga ngo ngo umwami ngo azayica so ngo agacura nyoko kandi utamukunze noneho aramwica
namara ngo azane nkayo kubasura, namara ngo avuge ngo nukuri ngo uyu muryango turi kumwe, muri kumwamaza abantu. Yamara kwica umuntu burya akamagira babonye aheruka burya byanyuma yica gisore. Uwo munota aho yamwiciye niho yarari. Akaba umurozi uramunyakwa. Yari umwe amaraso. Yewe Imana ibiki nabwiye Joshua Entertainment bushize ndamubwira ngo ibihe byo kugira umugabo, ibihe byo kugira imbwa, ibihe byo gushira mu buroko, ibihe byo kwicaranya n'abakomeye, ibihe byo kugira kirangirirwa kwisi, ibihe byo kugira imfungwa ya mbere kwisi, ibihe byo kugira takataka, ibihe byo kugira umbwa nyankaragata. Gusa noneho hari undi gano no waburi wirengera. What do you think you are? Shenzi. Chezi wewe. Hari undi waburi wirengera. Gicha kimanuka. Ni wewe nyine se muniga tami wari. Wa Mungu wacu bari bahenduye gatoni kimanuka. Ako kimanuka. Reba kimanuka. None wezo undi ari mare bankifuku ivuye mu mwobo nuko ari mare. None ko ndibaza aracyari mu gutaka kwa sebukwe. Aho ari mwifinda. Yarengese kumwite. Yagiye hehe? Ubutaka buzobamira. Kozi zibibi zose ubutaka buzobamira. Ariko twishime Uvira tombe. Uvira tombe tombe. Tombe tombe tombe. Migana tombe tombe. Tombe. No. Ntimuzi ko twagaze dusenga. Tuvuga ngo Mana unamure abavyeyi baciri yankota. Tukavuga ngo Mana nitubona abantu bacu babonye inzira zigafungurwa bakabasha kubona le besoin premier ibintu bya mbere bikenewe tuzoshima Imana. Nukuri mu makanisa atarakagara ndashimira Bishop Semwanuka. Ambwiye ngo yarababwiye ngo umukirisi tumva ko ashaka kuba kagara. Umuryango urakinguye. Umupasteri wumva ko agomba kuba kagara abagiye ku ruhande kandi nta gushiramo imiyaga, nta kwinginga, nta kubembereza njewe nakagara oya. Hari undi muntu wambwiye ngo Bishop Dr. Musinga ngo yagiye gushima mu ikanisa. Bijya bazavuga ngo nukuri ngo hari ibintu Imana yakoze ngo ejo mundi ngo none iwe ngo suko azavuga. Ngo azayamavuga ikintu mu izina ryacu. Akamavuga ngo turashima Imana ko mouvement révolutionnaire AFC yafashe zibiri. Turashima Imana ko mouvement révolutionnaire yafashe Kamituga. Noneho ndashima Imana mu mfunyafunya. Akabivuga ngo nabandi babyumva. Ejo nkubwira ikintu cyabaye hano. Ababyeyi basohotse mu masengesho wa munsi bavuga ngo Uvira tombe. Umugabo w'umunyakenya ati tombe bavuze niki? Bati n'ubuvira bufashwe. Ati se najya bagaze barira abanyamurenga ati. None murahafasha ati. Abana banyu barahafasha ati. Yamagendagura kazi yize za fanta. Aravuga ati mwabasaza mwe. Ni mumwe nagaza mbona musenga none gamurashubijwe. Ubu nyine hano kayore hani wacu. Indamukanyo ni tombe. Tombe Uvira tombe. None twagera dusabe n'amatorero ninga. Ibiye byo kuramya ngo tuvuge ngo abisiraheli mu giputa no. Ta abisiraheli mu giputa ta bagaratiya mu baefeso. Kuramya neza kwa niyinga ni Uvira tombe. Uvira tombe, Bijombo tombe. Yego. Minembwe libere. Abaturage libere. Kujya twagaza tuvuga ngo ko turavuga ngo abanzi b'abanyisiraheli. Tuzovuga abanzi b'abanyamurenge. Uko nukuri. Ni tuvuga ngo igihe twavuze ngo Goliath. Yego. Tuvuge tuti muniga tamatombe. Yego. Amaze murebe ukuntuga ibintu bizogenda neza. Tukaza dushima Imana ngo duse nababwira. Kandi reke ngubwira ikindi. Nakundiye Musinga. Arasenga kanizera. Cyane. Harabaza